Iti panagmaymaysa at ayo a lugar nakadano na jak man maawatan to'y rikna luluwak agarubos jak amuti papana sa tino ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasipnget na dalan ko umay mukat silawan tapno jak mayaw tirikat man when nunam ay ada ka na mangtartarabay dagiti araraw ko di nakbaybayan nga anak mo iyadayonak suliso iti biyak ko o apo agyamanak pudno itirikat man when nunam ay ada ka nga magtartarabay o apo pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman na o apo iti ayat mo nga diag sardan agyaman na ako apo iti ayat mo nga diag sardan